Ndabasuje kandi bahe n'ikaze kuri Desumu TV 24 track na subscribe na kukamenyetso k'umutuku kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru yihuse utasanga handi. Reka tuvuge kuri iyi nkuru iri kuvuga mu bitangazamakuru hose ku isi ko uwahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yagaragaje ko akiri perezida w'igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo ndetse hakana ibyaha byose ashinjwa. Nicolas Maduro yagejejwe imbere mu rukiko rwa Manhattan muri leta ya New York akuwe muri gereza ya Brooklyn ku itariki ya 5 Mutarama 2026 nyuma y'uko uyu mugabo w'imyaka 63 n'umugore we Celia Flores batawe muri yombi ku itariki ya 3 Mutarama 2026 binyuze mu gitero kidasanzwe ingabo za Amerika zagabye mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas. Izi ngabo za Amerika zibarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho rukomeye Delta Force nizo zamushimuse. Abo muri uyu mutwe bamusanze mu cyumba bararamo we n'umugore we mu gitero cyifashishijwe ngo indege zigera ku 150. Maduro n'umugore we aba bakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Binyuze mu bari kumusemurira, Maduro yahakanye ibyaha byose ashinjwa birimo no kuba intandaro y'ibiyobyabwenge bitundirwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo ye bwite yagize ati, ndarengana, nta byaha nakoze, ndi umuntu mwiza, ndacyari perezida w'igihugu cyanjye. Inyandiko z'urukiko zigaragaza ko Maduro yashatse umunyamategeko uzamuburanira witwa Barry Joel Pollack. Uyu niwe wanaburaniye ushinzwe cyane wanashinze n'urubuga rwa Wikileaks yashyiraga amabanga y'ibihugu hanze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye. Uwo nta wundi ni Julian Assange. Maduro bivugwa ko yateranye amagambo cyane agaragaza ko ari ifungwa y'intambara. Nako ariko hanze ngo y'urukiko ibitangazamakuru bikomeza bivuga ko hanze y'urukiko abantu ngo bari benshi ndetse ngo hari abaturage bari bafite ibyapa byanditseho ko Amerika igomba kuvamo ntiyivange muri politiki ya Venezuela. Ariko ngo hari n'abandi kandi bashimaga cyane Donald Trump ku gikorwa gikomeye yakoze cyo gushimuta perezida wabo Nicolas Maduro n'umugore we. Kuri Maduro biteganyijwe ko azasubira mu rukiko ku itariki ya 17 Werurwe 2026. Bikimara kuba nkaho bidahagije, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nyuma yo gufata Nicolas Maduro n'umugore we, noneho Amerika izanategeka Venezuela kugeza igihe Venezuela iboneye ubutegetsi bwizewe kandi bukwiriye bunagezweho. Ni nyuma ya bya bitero Amerika yagabye kuri iki gihugu cya Venezuela igashimuta perezida wacyo Nicolas Maduro n'umugore we bakajya gufungirwa muri Amerika. Ni igikorwa cyatangaje isi yose. Trump yavuze ko inganda z'ibitoro zo muri Amerika nazo zizajyayo gusana ibikorwa remezo byangiritse kandi ngo zitangire no gukorera amafaranga muri iki gihugu. Venezuela bikiba yahise itangaza ibihe bidasanzwe muri iki gihugu, ariko inamagana ubushotoranyi bwa gisirikare, aho vice perezida w'iki gihugu yavuze ko Maduro ari we perezida wenyine w'igihugu. Icyakora kuwa gatandatu mu gicuku nibwo Maduro n'umugore we Celia Flores bakuwe mu murwa mukuru Caracas muri cya gitero cy'abakomando ba Delta Force b'Amerika, bajyanwa n'indege ya gisirikare ibageza ku bwato bw'intambara buzwi nka US Iwo Jima bwari babategereje cyane ahantu hatazwi mu nyanja mu karere ka Caraïbe. Bivugwa ko nyuma bajyanwe Guantanamo Bay ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Cuba mbere yo kuvanwayo n'indi ndege nayo yabajyanye muri leta ya New York. Ariko ngo barongeye barahavanwa ndetse bahavanwa na kajugujugu yabagejeje kuri gereza ya Metropolitan Detention Center ni mu gace ka Brooklyn mu mujyi wa New York. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Pam Bondi yatangaje ibyaha Maduro na Flores baregewe mu rukiko rwo muri uwo mujyi wa New York ko ngo bishingiye ku bucuruzi bw'impuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Mbere gato Maduro yahakanye yivuye inyuma kuba ari umukuru wa cartel. Iyi cartel ni itsinda rigari ry'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ahubwo Maduro nawe ashinja Amerika gukoresha intambara ku biyobyabwenge nk'impamvu yo gushaka kumukuraho maze ngo ibone kwivogera umutungo kamere munini w'ibitoro bya Venezuela.
Avugira mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'uko Maduro agezwa i New York, Trump ubwe yavuze ko bari mu bushabitsi bw'ibitoro muri Venezuela, ariko ngo ubwo bushabitsi bwarasenyutse cyane ndetse ngo busenyuka burundu mu gihe kinini. Gusa Trump yavuze ko bagiye kujyanayo kampani z'abanyamerika nini cyane z'ibitoro, ndetse ngo nini cyane ku isi, ngo zishoreyo amamiliyari menshi zisa n'ibikorwa remezo byangiritse, ibikorwa remezo by'ibitoro, maze nabyo ngo bitangire guha amafaranga menshi kiriya gihugu. Iyi Venezuela tuvuga bivugwa ko ifite ububiko cyangwa se natural reserve bw'ibitoro bidatunganyije, ariko bubarirwa mu tugunguru hafi miliyari 300. Ibyo bingana na 20% by'ububiko bw'ibitoro ku isi hose. Ni ibivugwa n'ikigo cy'Amerika cyitwa USA Energy Information Administration, ni cy'abanyamerika nyine. Nubwo Amerika yafashe Nicolas Maduro, hari n'abanyamerika ubwabo batemera ko ibi byaba bikwiriye gukorwa. Abo barimo Kamala Harris. Uyu yarahanganye na Perezida Donald Trump mu matora ya Amerika aheruka, ariko yatangaje ko igikorwa cya Donald Trump kuri Venezuela kidaha Amerika gutekana cyangwa gukomera kurushaho. Uyu Harris wahoze ari vice perezida wa Amerika yavuze ko Maduro yaba ari umutegetsi utemewe w'umunyagitugu, bidakuraho ko ibyo Amerika yakoze bitemewe n'amategeko kandi ngo bitarimo ubwenge. Yahise yandika ku rubuga rwa Twitter ko intambara zo guhindura ubutegetsi cyangwa se z'ibitoro bigurishwa nk'imbaraga, ariko ngo zihinduka akajagari kandi ngo imiryango y'abanyamerika niyo yishyura ikiguzi. Harris ubwe avuga ko abanyamerika ibi batabishaka kandi ngo barambiwe kubeshywa. Ati isi intambara ku biyobyabwenge cyangwa demokarasi, ahubwo ngo ni ibitoro na Donald Trump ushaka kwiyerekana nk'umugabo ukomeye mu karere. Harris yanenze Trump gushyira ingabo za Amerika mu kaga, guhungabanya akarere no kutagira uburyo bwo kubisohokamo, no kuba bibi ndetse no kubibi ngo nta nyungu bifitiye abanyamerika. Kugeza ubu tuvugana, ikigo Starlink kigurisha internet cyatangaje ko kirimo guha Venezuela internet y'ubuntu nyuma y'ibyo bitero Amerika yagabye kuri iki gihugu. Mu butumwa iki kigo cyatangaje ku rubuga rwa Twitter, cyavuze ko irimo gutanga internet y'ubuntu ku baturage ba Venezuela, ariko ngo bizakorwa kugeza ku itariki ya 3 Gashyantare 2026 kugira ngo abo baturage bakomeze kuba ku murongo. Iyi internet itangwa n'icyogajuru cya kampani yitwa SpaceX, cyashinzwe kandi kikaba gitegekwa na Elon Musk. Internet yo muri Venezuela ifite amateka maremare yo kugenzurwa cyane na leta, gucikagurika mu gihugu hose, ndetse ikaba internet igenda buhoro cyane.